මල්ලි කොහොම තීවාලි බිස්නස් හොඳයිද? හා? ගන්න දායි බඩු. හා? එඩි කොහොමද? අයියා කොහොමද බිස්නස් හොඳයි තීවාලි? කොයින්ද දාවද? අපි තලම කලේ. හලෝ කැලේමද? ඔයා දාලා තින්නේ? මේ හොඳ ෂෝට් මේ කොටන් කල්සම තියෙනවා. කොහොමද ගණන්? ඔව් 1550 1300 1250 වෙනකම්. කොහොමද මේ පාර 61කට වැඩි බිස්නස් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා වගේ තලෝ කැලේ? ඔව් බලාපොරොත්තු වෙනවා බලමු අද තමයි කට්ටිය එන්නේ වෙනක බයලා තියෙන්නේ බලමු. බලමුනේ. ඔව් ඔව්. මේ කඩ කොහොමද කඩගත්ත ගණන්? කඩදක එක එක ගණනට තියෙනවා ඉතින් අපි එමදාම මේ තලාව කලේ නිසා ඔය පොඩි ගණනකට දැම්මු. රයිට්. வாங்க இந்த மூணு தலவாக்கல்ல ரொம்ப விலை குறைவான கலெக்ஷன் கொட்டன் கலெக்ஷன்ல இருக்கு வாங்க விலை குறைவு எப்படி பிசினஸ் எல்லாம் நல்லா போறதா? பிசினஸ் இன்னைக்கு தான் ஆட்கள் வந்திருக்காங்க பார்ப்போம் இனிமே நல்லா எதிர்பார்க்குறோம் நிறைய பேர் நாங்க இந்த முறை அட்டனை விட நிறைய சாமான்கள் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் இந்த முறை அட்டன் தலவாக்கலை மெகா சேல் கலெக்ஷன் கொட்டன் கலெக்ஷன் எல்லாம் இருக்கு தம்பி பிசினஸ் எப்படி நல்லவா? நீங்க எங்க இருந்து வந்தது? நானும் பிசினஸ் எப்படி கடை எவ்வளோக்கு எடுத்தது? 40,000 ரூபா. பிசினஸ் இருக்குமா? என்ன போட்டிருக்கு? என்ன விலை குறவா இருக்கு? எவ்வளோ? 900 ரூபா. இந்த முறை தலைக்கலையில் நிறைய கடை போட்டுருக்கா? நிறைய போட்டுருக்கு. சரி தம்பி எப்படி பிசினஸ் நல்லா போகுதா? பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் பரவாயில்ல நல்லா போகுது. எங்க இருந்து வந்தீங்க? நான் புத்தளம். இவ்வளோ தூரம் வந்து எப்படி வியாபாரம் நல்ல லாபம் எடுக்க முடியுமா? எவ்வளோக்கு இந்த எடுத்தது கடை? கடை எடுத்தது பொஸ்ட்டை தான் கேட்குது. பொஸ்ட்டை தான் கேட்குது. சரியா அப்போ வீடியோ ஒன்று எடுக்கிறேன். அவரே சேர்த்துருக்கேன். කඩ ඉඩම් වෙන්දේසි කරාද කොහොමද ඒ ආදායම් තත්ත්වය පොඩ්ඩක් විවෘත ටෙන්ඩරයක් මගින් සියලු නගර සභාවෙන් දිය හැකි ඉඩම් ටික වෙන්දේසි කරලා තියෙනවා. මොකක්ද උනේ එතන? ගිය වාරේ 2024 වර්ෂයේ අපේ සමස්ත ආදායම තියෙන ලක්ෂ 74යි. මේ අවුරුද්ද අපි වාර්තාගත විදිහට දෙගුණයක් කරමින් 1,40 ලක්ෂයක ආදායමක් අපි උපරිම තියෙනවා. මේකට හේතුව මොකක්ද සභාවතුමා? මේකට හේතුව තියෙන අපේ ප්‍රධාන වශයෙන් විනිවිදභාවය සහ කිසි කෙනෙකුට කොමිෂන් එක අපි ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකාවට වල බලාපොරොත්තු වෙන දෙවනි පියවර වශයෙන් හෑන්ඩ් ක්ලීන් එක බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ යටතේ අපි කිසි කෙනෙකුට කොමිෂන් මුදල් ලබා ගැනීමකින් තොරව විනිවිදභාවයෙන් යුතුව මේ ගණතුන සිදු කිරීම. දැන් හැටන් නගරයේ වෙන්දේසි තීවාලි ඉඩම් වල ගාණ වැඩි වීමත් සමගම තලෝ කැලේට වෙනඳු ආවද ඉඩම් ගන්න ඒ වගේ? ඇත්තටම අපි සිදුවන්නේ මේ අපේ අවම ලක්ෂ දාතනේ 15000යි. අපේ උපරිම ලංශ හේතුවනේ උපරිම බිම් කොටස 45000 හේතුවනේ මේ බිම් කොටස් වල වගකීම නැත්නම් වැලියු එක වැඩි කරේ අපි සමග එකතු වෙන වෙළඳ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව විසින්. අපේ ලංශ 45000යි සමහර එක බිම් කොටසක් ගිහිලා තියෙන 1,85,000 දක්වාම වැලියු එකට ගිහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් 45000 ගානේ දීලා 1.40කට ආසන්න මුදලක් කිව්ව කියන්නේ වෙළඳු ඊට වැඩිය ලොකු ගාණක් හොයලා තිනවා. අතරමැදි කරෝ. සිදු වෙන්න පුළුවන්.